Gitçe Karaça rayon Sağ Dünya Babirge bıyıl kıyın közünü sınadı. O sınav alqınçı boşalmağında desek, algarıp tülbüz. Koronavirus degen söz bu saatta korkutan detedi, eriktirgen detkendi. Bugün anı üstünden tüldü kaparabız. Pandemiyan zamanında milletke boluşabız dep köplük kıyınların salgandığı. Alan içinde bu berüdü ayırıp jandavurluk fontlarını etkellerini aytayak. Ala jarsıgallagam boluşluk gerekliliğe jararga dep kuralgandığı. Erteden beri işlegelle de köp olmay başlaganlar da bardılar. Alan üstünden söyleşeyik, cemaatga pandemiyan zamanında kallay boluşluk etkendiler. Yıksan fond rayonda birinci kuralgan fondlarını biriydi. Etken aşkı işleri bu rayonu dışına da belgiliydi. Alağa konakka bardık. Fondlu mekamının içi aşarıktan da kiyimden de toludu. Alayda işlegen Berdilana Aminat fondlu cumuşları ba bizni tanıştırdı. Yıksan fond işlegelli 4 yıl boladı. O zamanın içinde Yıksan fondunun boluşuğun köp adam körgöndü. Anı boşluğubla köp sabi salıkların bakkandılar. Adamlar uruğan sabileri bula köp joyuladılar. Kvota alıp jol hakları jetme kalsalar alağa açığa jiyip berediler. Dağı da kiyim bula da aşarık bula da bacaradılar karosuz üydegileni. Bizim milletimizge kıyın zamala düşkeyin marttan başlap karantine jabılıp turganbız. Köp adam işsiz de kalgandılar. Açkaları bolmayın, darman kerekli bolup turgan ele. Anı bula biz madarımızga köre adamla da boğuşuk bizge. Adamların boğuşukları ba biz aşarık, darman çaçıp turganbız adamlaga. Prezident da Temrezov Rashid Borisbeyevich da şuur iyip biz alanı çaçıp alay etip turganbız. Anı ki bek köp adam bizge boğuşluk etip, açka iyip, şuur iyip alay etip turgandılar. Malay adamlardan pожертвованияла bolmayın. Biz de işte yallık tülik alay adamlarını üstü bulan biz de bizni fondda işlep baradı. Alağa da bek ulusav boluz. Boluşurga izlegen adamlar tınlap durmay, milletini jarsıganın anlap, haman suaplık etkelle turadılar. Al başka adamlarının iyilikleri bula fond işlegelley turadı. Alan üstü bula kalla bir kerekli adam boluşuk da badı. Territoriya Milosердия degen suaplık fondunu Gitçe Karaçayda bölümüne de bardık. Anda işlegen gajalanı Lauraga da tübedik. Territoriya Milosердия atılı fondunu bölümü Gitçe Karaça rayonunda açılıp işlep tebiregelli. 3 yıldan atılaydı. Başka fondga kibik bu fond da kerekli adamlarga köp jaray keledi. Kelüçü adamlarını tizmege koşup, jarsullarını yazıp, har birinden haparlı bolup duradılar. Alağa kerekli zatların belli eltip berip koyarca. Pandemiyanın közünde fond karantinde bolsa da, telefon ba işini bardırgavlay turgandı. O közüde adamlarga artıksız da bek buluşuk gerek bolgandı. Ну вот во время пандемии, вот что самое удивительное, был вот эта взаимопомощь была между всеми фондами. Алхамдулилля, я хочу поблагодарить особенно фонд Ансары. Дело в том, что я сама проживаю в Кисловодске и приезжаю сюда работать. И так получилось, что маршрут, вот это все, он как бы был закрыт, да, вот не было этого всего. И очень трудно было работать вот дистанционно. А люди обращались, потому что на главной страничке, на страничке центрального офиса в Инстаграме, в сетях, наши телефоны выставлены каждого района. И Харадам, да, который обращался именно в нашем районе, в Малокарачаевском, они начинали назвонить мне. А я, как человек, который не могу выехать сюда, мне было очень трудно. И, альхамдулилля, вот мы вышли на фонд Ансары, и это был прекрасный рабочий диалог. И это настолько они меня выручили. Я принимала заявки, отдавала им. То, что были продукты у меня, мы по списку все это, здесь они приходили, забирали, раздавали точечно каждой семье. То есть настолько у нас идеальная взаимопомощь была между вообще просто шикарная. Дай Аллах, чтобы пусть Аллах воздаст благом всем работникам этого фонда. Вот. Очень, очень приятно было с ними работать во время вот всех этих месяцев карантинных. Во время пандемии мы принимали, вот, вся эта информация находится вот здесь в ежедневнике, потому что все было здесь, я была дома, мы работали дистанционно, мы принимали все заявки, номера телефона, все здесь записано. Фонд Ансары, он осуществлял доставку этих продуктов питания, мы принимали заявку, то есть вот такая работа была шикарная. И продукты питания и медикаменты, вот та помощь, которую мы осуществляли во время вот этих
месяцев пандемии. Фондга болушкан адамларны үсү булан керектилиге дарман да азык да таптырылып турганды. Болушук излеген адамлардан эсе болушурга излеген адамга көп түле, дейди Лаура. Сизни Ансарва деген жандауырлык фонд була таныштырыр мурат була. Фонддун адамларын Жаттууланы Расулуну, Эркелланы Мадинаны, эмда Боташеваны Умарны студияга чакырганбыз. Биздин фонд Ансары районный фондту. Районнан ары чыкпайбыз, Красновостоктан нарсанадырчы иштейбиз. За время всей нашей деятельности мы оказали помощь продуктами около 300 семьям и 80 из них на постоянной основе. Приобрели 3 коровы для семей, построили курятник для 6 детей-сирот. И 3 земельных участка были отданы для семей для дальнейшего строительства. Обеспечили школьными принадлежностями детей из малообеспеченных семей. Также во время Курман-Байрама нам привезли 4 тонны мяса. Вот. Основная продуктовая наша корзина состоит из муки, из сухих круп, масло подсолнечное, бытовая химия, картошка, овощи, да, фрукты, овощи и мясо. Вот. Далее также мы сотрудничаем с организациями, которые мы открываем совместные сборы и тем самым помогаем друг другу. Мы активно сотрудничаем с БФ Самира. И во время пандемии также пассивную помощь нам оказали оперативный штаб КЧР. Хотим их всех поблагодарить. Особую благодарность мы хотим выразить магазинам, у которых мы постоянно закупаем продукты, дали детское питание, Хаджият. Многие магазины нам, в принципе, дают в дар свои продукты для малоимущих семей, для раздачи малоимущим семьям. Вот. Также мы хотим сообщить о том, что у нас есть ящики для сбора денег. Мы их установили в определенных местах. Это в магазине «Детское питание» в Хаджият. Это оптовая база «Кубарт» и магазин «Кубан», и еще автомастерская «Вианор». Тем, кто хочет пожертвовать, могут посетить эти учреждения. Аллах разы болсун барыгызга да. Ансарва пандемиян заманында миллеттин жарсыганын көрүп, болушук этейик бу келген ауру амалтын жунчуп турган адамларга деп куралгандыла. Açılan günümüzden beri, beri günden beri adamla общий millet başlayız da var bizde. Barda boşmasa da bizde çok tavuklulik. Birinci günden beri boş duran ama barına Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ma büyüğünler için alan boşlukları var bizde ortasında gerekli adamga Allah bizge boşsala bizde gerekli adamla çalışsak Allah işleyip de общий bay fondunun işi. Allah yetip barabız barına Allah razı olsun. Kurban bayramda barda örge turup etin çıkarabız dep kurban etten üdüş keltirip 4 tonna jıyılgan edi. Общий bir 135 adamga çaşılgan edi olaydı. Elin içinde, kurmalı karaçayın içinde. Биздин миллетибизден желип турган кишинин таны эсегиз, жуукларыгызда, коншуларыгызда, уялмагызда жазыгыз, уялмагызда айтыгыз, карообуздан келгенче болушурга күрөшүрбүз, Аллах айтса. 4-5 kere suçay zekat keltirip adamlar zekatını çıkarıp bizde spisakta bolgan simyalarga berçe dep bölüşüp har bir simyaga jetkeniçe bergeni suçaylар 5-6 suçayız da var da bergez deyim. Allah razı olsun. Pandemiya zamanında işsiz kalgan el adamlar. Köp adam sonra обращениялар bolup duruyor. Kimine darman, kimine produkta. O zamandan 80 семья жыйылганды. Фондубузда постоянный ай сайын постоянный минимальный помощь этилип турат. Бул адамларнын үсү була Аллах болушук ед адамларга. Карантин менен пандемия була кыйын ситуацияга түшкөн адамларны о ситуацияны чыгарга ол да основной намерениябыз. Боташеваны Умарны эткен ишинин үстүнөн айырып айтырга сүйөмүн. Умар пандемия заманында жатканага, докторларга эмде миллетке ауыр тийгенин көрүп, аланын жарсууларын бөлөргө, билек болурга мурат була халкны бирликке, болушулукка чакырган эди.
Тәңләре була ачыга җыеп, эрле волонтерлар курап, авыргаларга багалы дармаларны ашырып тәбрәгән иде. Буга мактауда Аллахка biz ol немеден башланган иде. Bir кризис болгон эт районда күчлүү врачларга кийип неме жок деп. Biz тәңләребез белән җыябыз да врачларга лайык деп. Ел костюмлар табылмай эле. 3 ел саклаган эк. Я костюмларны алабыз. Сборда бит этеме районда. Sonra районда бирдә күчлүү ача келип башлады. Костюмлар келерге уже медикле костюмлар толу еді. Медикле костюм керек болмайды. Ну бергені ол костюмларында. Sonra неме ача келгенде неме адамлар дарман деп обращаться етіп башлады. Яры буруп койдук. Умар еткен иш тамам амалсыз керек болып турган иш болду миллетке. 21 күннүн ичинде 1100 адамга дарман ашырылган эди. Кызыллы азык да илген эди керектилиге. Ол ишлеге салвайда 6 миллион чаклы ачка жыйылганды. Бул аяшкы тап куралып этилген иш башка районларга да үлгү болгонду. Умарны эткен ишинүсү була көп адамны саулыгы багылганды. Пандемия заманында кече күн деп карамай, ауыргаларга болушур кайгы эткенлигинин ичинде Үчөкен телевиденияда көп жылдан иштеген, сиз барыгыз да таныган Тамбилян Рустам да бар эди. Рустамга да түбө бушак этти. Рустам телевиденияда иштеген заманда катыша тебиреген эди, жандауырлык иштеген. Андан sonra да Ихсан фонд катышта бардырганды, жандауырлык иштеди. Рустам сууаплык иштебе күрөшө келгенликке пандемия көрө турмаган ар бирибизче биринчи көзүүдө жүнчүдү. Аллах болуша тебіресе, иш алына барып тебірейді. Ол айлада көбірек етерге керек болады да, көбірек кетіп. Аңа ашарығы чәрік қайдам продуктовый наборла дейбіз да, продуктовый наборла, бытовая химия қайдам аллай затлан жиып, айырып ол районда ол пик болған заманда. Рустам Жашылап бірге кече күндө иштеп тебиредиле, дарман кереклиге дарман бере, азык керекке азык бере, миллетни тирилтерге улуу үлүш кошканды. Көп ишлерге керек болуп, көп жыярга керек болуп, көп чачарга керек болуп. Sonra звонокла bir күннүн ичине билмей тургала кесипте звонокла келип тебиредиле, көп. Биз болушабыз да демеген эки, сиз болушмаймысыз деп соруп, сиз болушмаймысыз, бай болгонбуз деп. Sonra бизде түзүз bir keseklerden жүнчүдүк, Сабосула жашла, ала атларын айтсам чыртта сүймейле жаш адамлар районунан кесибизден алада келип катыма сүйелдиле. Рустам айырып белгили жашларыбызга, Боташулан Расулга, Эбзелен Ахматка улуу разылыгын билдиреди. Миллет жарсыган күн өргө туруп, oko деп коймай, улуу кыйынларын салгандыла ол жашла. Алла күн белгили боладыла керти адамла. Сатта сабула айтырымда келеди кимлеге биздин депутатыбыз Боташулан Расул. Калган затын билмейми, биздин фондун өсү була Бегуллу кыйынын салганды. Бегуллу кыйынын да салганды. Sonra аны айтканда алай болгон эт. Болуш алганга подряд болушубузду. Сатта har kimге да бир чакыйынтты. Малай муши многодетный деп карамагыз да, и жок мадар деп келгенге беригиз, этигиз деп. Ол Энд сатта цифралабла айталык түлме миллионга, Куру Расулдан 1 миллионга жуук биз дармандары алганбыз. Ол бизге биз дармандары алып, ол даны төлөп багасын. Калган затларны айтырча түлдү биздин районга да, республикага да эткен затлары. Мен сатта Куру биздин фонд үсүп эткенин айтамын. Андан sonra Эбзелен Ахмат, экс-депутат, бизде Черкесский долда кетче карачайчы конзаводчу. Ол да бегөргө копкан эди, информационно бек болушту, материально бек болушту, кайдам дармандары ийди, кеси кислородный концентрат арлагабатка дери, аны кыйыны да көптү. Пандемия заманында көп адамга көл берилге керек болду. Бу оорудан коркуп, адамлар не этерге билмей, Рустамга телефонго сүйлөшө эдиле. Андан sonra болушлук Куру дарманда ачкада да түлөдү. Дарманда керегеді, ашқада керегеді, дарманда ашқа қалабызда психологическая помощь да бек керек болды. Көп адамға кесібізча гитже служба құрап, үшеулен, төкеулен, төйшеулен болу елді. Ну, екеулен постоянно звонить етселі, алаға арю айтып, қорқмағыз. Не да болдық, нарса дармандары да табылықты, доктор да табарық, біз нені де тәрік біз деп. Жүректерін бассақ,
Artta köp adam zvanit de tiyellezin ama darman da çok da kerek bolmat. Panika teköreyek biz dep dünyanın algışında aytıp ma jaşlağa kızlağa ol söyleşkellerge kaydam men kesimde köp söyleşeyim. Allah ile boldular. Milletke kıyılık jetken günde kesini milletin süygen, Allah razılığın tabarga izlegen, kereklige boluşayım dep tebireydi. Ma Allah karaşayını macal yaşları kızları da, Allah gün tışında bolsaladı. Milletlerine kaygıran, har biri kolundan kelgençe madar eteyedi. Kimi açıqa bula, kimi darman bula, kimi bilimi bula. Allah xaparlarını eşitsek, yüreğimiz bir bek razı boladı Allah'a. Milletimizni artık da bek süyebіз. Ma aladıla milletimizni atın egin bayttırğalla. Kerek gün milletke dağan boğalla. Ondan sonra vraçlarını aytқанда Немче Карачай, Кыз Карачай жаш. Biri Moskvada, biri Stavropol, biri Kislovodskiy'de Немче adamı kesleri nomerini tabıp onlayn barga madarыбыз жокtu. Onlayn keçede künde kararıqbız dep alay ettiler. Birine bütün de çertirim keledi. Ol da kimde desegiz Farida Azretovna Karakotova. Kardiyolog, aritmolog bardı. Moskvada işlep kelgen saatda Kislovodskiy'de bardırады. Şin ol biz anımla işledik. Birinci 5 günge, birinci 4 sutkaga, 4 günge 700 adama karagan. 700 adam o köp zattı. Rustam milletke razılığın bildirdi. Köp ayrı жылы söz ayttı. Al ayrı sözlerini adam milletin süymesi kalay aytavlığıdı. Milletke de bir tabek razыбыз. Bulay boğandı cemaat boluşallık desek örge koyup, somla boluşallık, somla boluş. Kaydam darmandarı bula boluşallık anı çaptırıp, aşarık bula boluşallık anı çaptırıp. Ol Allah közüyle de anlaysa milletini, millet alay boğan, millet joyulan, millet artına ketken, millet dep turallar, milletibizge çok da bolmağın. Milletimiz turadı, ilgiley de Allah kerti zamanda, kerti közüyle örge de koladı. Birbiri katına da süyellikti, adam katında adam ölmeydi dep söz bartta Karaçay'da ama bu zamanda gördük yani. Endolobrazny sözdü. Adam katında kerti de adam ölüp Karaçay'ın içinde. Olamanın aytkança igini de ayta turga kerek. Dansı jaşağı bir kesek kızuu boğan da kızuu. O jaşağını tempibla birge bara almay millet suyu tağa kirip anı çublay çaykalganda ansı millet turat turgança. Millet aman da tüldü millet igidi çorstый boğandı millet, zloy boğandı dep alayda aytalla kaydan молодежь alay bulay oğay men amba xodeyalık bilmenge. Millet turada turgança igidi aşkıdı kaydan halal yürekti millet alıp karasak aymarca bulay boğandı desek çabarık doказывается. Biz ana kördük. Allah endi bulay zatta kögüsmesin. No milletke de bir tabek razыбыз. Allah razı bolsun. Çırtda kalayda boluşalmay kalganda Немче ma Allah WhatsApp'ka жазалады. Allah ile скриншотлы etip bargabma. Artta kara besibizge düşüre turga. Jukla da boluşalmayбыз. Bize terik tilekte Allah boluşsun sizge de milletke de dep. Немче adam жазıp ma çırtda boluşalmaganda tilek etip boluştular. Kaydam çırtda juvat almaganda milletke bir tabek lazım. Kertide alay sağışıtını bizim milletçe Allah bir halal, Allah bir açık, Allah niyetli millet bulmaz degençe. Men nasionalist de tülmen o nikesi bizim millette köremede men de boğan aşkılıkını bir de bek lazım. Allah'tan haman tilegelleyi de turama milletibizge tınçlık, rahatlık bir de kaydam küçük karu malay birbirine bolurça, birbirine bilek bolurça, dağın bolurça dep dağda bir aytarım saatte da bir sağındım. Jıyılgan jerlerde zatta alay söyleşip yiyebiz. Millet joyulgandı, millet boşalgandı, milletin çoğu da kalmagandı. Millet alaydı, millet bulaydı. Молодежь bir tamanga ketkendi dep. Söz de yok. Biz izlegençe de bola bolmaz молодежь da millet de kaydam köp ullu türlenüyle de boğan bolurla. Ahırı 10 yılga da boğalla türlenüyle. Alaya ol kemçilikleri bizni aytkança iyilikleri bizim de ayta turga kerekti. В конце концов Allah söz batta Allah köz bakarasan dep. Adamda da millette de iyilikinde ol ne minuslarını körebilgençe iyilikinde aşılıkında körebilge kerek. Biz körebilmesek ol bizden gitcelede biz neyin söyleşsek
Biz ne köz bakarsak, alada o köz bakararıkla, alada o sözle söyleşirikle. Mavzatqa ırttabek Mehmet'e bütün de bek jıyılgan jerlerde söyleşip koyabız. Oy millet nücuğuda çok kalmagan. Millet artına ketken. Millet ente 5 yıldan 10 yıldan milletten nukta kalkın dedi. Olay ol tersti. İginayet uçuda bolayık cemaat. Men sizden akıllıma dep tül. İginayet uçu bolsak kes bizge gidi. Amanını körmegençe ete, jaşırtın ispravlat ete, tüzetirge küreşe bizni kolumuzdan kelip zatese. Alay bolmasa da ol igilikla bir kemçilikni cevap varmasak, hama millet alayıp millet bayıp durmayın. Bolluk tüldü. Jandawurluk fondlarının etken işleri bir-birine uşaydı. Kelgen adamlarga tыңlап, kollarından kelgençe boluşura küreşediler. Ay sayın hızellebla azık hazırlap, karusuz üdegilege volontörvadan aşıradılar. Fondlarga millet boluşkalvay turadı. Har kerekli adam fondga barıp kelişken kiyimni alıp ketedi. Darman kerekli bolup jettiralman adamga da boluşadılar fondlar. İşlerge madarı bolgalvaga iş tabarga buluşadılar. Kesilerin asırap jaşao eterçe adamlar. İş tabarga boluşkalların artık da bek jarattım. Bizni adamlarga juk tilegenden ese kesleri işlegen tinç boladı. İşlep kesin kıyınıba jaşagan adam jüregi de sınmaydı. Ansın bügüllükte boluşuk kerek bolup turganlıkka, bulaydı baytırga köple uyalıp turadılar. Suaplık fondla avvay uyalıp tartınıp turgan adamlarga boluşayık dep izlegelley turadılar. Kimlege azık elkellerin atlarını kişige aytmaydılar, adamla iyilik masılladıp. Anın sünne leçenyaga tebregellege jol haq anda tururga dep açığa jıyıp berediler. Volontörva azık elkellerin sayın adamla sağ bol dep algış etkelley turadılar. Jandawurluk fondlar dağı da köp türlü jumuşlar etediler. Sözden birövlen üy keregini avuşturup, eskisi de iki halda yese, avvalyanın kerekli karusuz üdegilege eltip berediler. Fondlarga boluşkan tükellerinin de aptekalarını da ayırıp aytayık. Kerekli zatlarını alayına ne da uçuz bagası ba, bergellep turadılar, artıksız da bek pandemiyanın zamanında. Allah'ın razılığın izlegelle, milletin sügelle, işleri bula körgüzedile, köp söyleşe turmay. Jandawurluk fondla igilik aşılık işli eterge, ongsuzluğa üsüzlüge boluşuğa dep ol net bakuralıp işleydiler. Alanı etken işlerin üstünden bir kese haparlı yedim. Alay alağa tübegenemde andan da köp hapar bildim. Ala bir gün bir geçede bardıradılar işlerin, kerekli boğan adamlarını izlegelley turadılar. Fondlarda işlegen adamlarını aytkallarına göre, halkыбыз bir-birine bilek bulurga öçtü. Adam ongsuzga bulursa, oldu birgesine alıp keterik zatın. Hurcununda açkasın birgesine alıp kişi de ket almaydı. Suap işlegen nedi? Har aşkı iş, adamlarga jaragan zatıla, açkası boğan açkası bula jaraydı adamlarga. Açkası bolmasa da bilek küçü buladan, boluşadı har ne türlü jumuşlardan. Tilin aryu etedi, aryu sözünü kızganmay har jürügen jerde öksüzünü başını sılagan degençe. Ma ol işlen eltedi har adam birgesine, adam katında adam ölmeydi deyle. Milletke kıyıllık jötken közüden millet birleşti, ol kuandıradı. Adamlarının ne kadar etken aşkı işleri zıraf bolmaydı. Kur'anda aytılıp duradı. Bu küçük çaklı bir amallık etkende, bu küçük çaklı bir iki iş etkende, kıyamet gün körme koymaz dep. Boluşurga izlegen adamlarga da tinç buladı. Açkasın fondga eltip ketken. Keslerin kerekli adamlarını izlep aylanmay. Boluşuk kerek adamlar da fondga baradılar. Fondda işlegen adamlar madarga göre, açkanı jıyılganına göre boluşadılar har kerekli adamga. Sözsüz de jandawurluk fondla kerekli milletke, ol fondlarını üsü bakarusuzla boluşluk tabadılar. Onlular da açka berip suaplık aladılar. Jandawurluk fondda işlegen adamlarga razılığımı bildiremem. Ulu kerekli iş etediler. Allah razı olsun. Covid avru korulanıp boşalmaganda, operştab aytkanına göre avrugan adamlar köpten köp bolup baradılar. Anam altın sak bolurga kerek bolabız. Medikle aytkanına göre har adamna birgesine antiseptik bolurga kerekti. Ölgenge janazıga bek amalsız bolmasa barmasın, virus jayılmasın. Jıyın da 10 adamdan köp bolmasın bu avru korulangançı. Allah jerlede avru jengil jayıladı. Bir avrugan adam köp adamlarga juktururga bolluktu. Ne de etip avrumazga kerekti. Bir avrugan ekinci de avruydu. Birövlen avrusa anı hatası başkalarga da jetedi. Anam altın ulu köllü bolmay, oku dep koymay, bek sak bolurga kerekti. Allah sağlık bersin cemaat.